House of Folk. I'm say contract now no money. I mean players ne technical members. Kwame I'm say omu nyina contract no omu anka so omu nkan. Na Zubah ya no keka ni nsɛmzeni. Kwame omu nkan. Kwame na nkan. House of Folk omu a mpanimfo na omu de contract no e ma amanfo no e na omu sign no. Omu na anka sare me so omu wi omu nkan mu. Kwame you see so omu kan mu a Kwame o terminate obi contractor. O terminate on based on what? O terminate contract na. O terminate na based on what? Kwame ne performance ntina o terminate ana. Ana say bad attitude ntina o terminate ana. At the end of the day Kwame you terminate contract based on something. And again any man na o be terminate contract no. Before say mo sign contract Kwame na shemu ana. But any tomo sign omo nkan mu. No omo kan Kwame. Omo kan. House of Folk so omo ye ni biara. So omo ye ni biara. Yen hwe I mean ensema about to us I think by 2-3 times. I'm say technical member who boni din by bibi me kan po. The story we am akwa Kwame na o kan no. The story we am ya. Obi akwa nkai. Adwuma poti papa ben obey ma House of Folk. Kwame adwuma ben obey ma House of Folk. Be nei matima terminate ni contract amane ko ama hwe eka ene se eba reality am bebo. Hwe ka ede mani am bebo. Enti mo pam no Kwame na mo pam ni based on what? Enti re kono na mo gina so pam no contract mo kan mu ansa na mo de pam wo mo. Kwame se House of Folk company for mo terminate contract no. So mo kan contract ni mo amenye sure sen conversa. Ana bio so mo kan mu so a na so ma fa ne tra eho ana ema sa professionalism na mbemu no. Omunya professional. Yes. So what kind of contract unim contract anu individual be assigning. Na come what terminate here. Definitely unim dey work contract nim. And it's unim dey work na say still na obekoso terminate apamuni pakro. Na wan kata nim say going forward consequence betimi aba. Na obeto aso aye sa dia. It means na unim nya oye. Because obi anyone ma onim nya oye obey sa mistakes we. Obi anye Kwame Division 2 clubs in Combe. Omonye. Omonye. Enti de bia no ade. Enyem wonwa ebe kakra supporters ni mpokra no. Emi say House of Folk no. Omo say ade House of Folk company for no be court. House supporters. Ede for no be court. Say players ye jiska free team ni ho. Say your friend say technical so no. Ye so no so jiska free team ni ho. Enti say next be court supporters. Ade no mu di House of Folk abrosa. Ade ntia. Ade de bia no asem wenya sem papa kra ade be chi ade be nyina asem be ba House of Folk. Now more self for so say yen san ni Patrick Razak information team ni ade ntia obe drag supporters about stadium. Ade be stadium. Na Patrick Razak before say obe exit from House of Folk no. Ade performance no odi House of Folk na draw people say on be stadium. Ya me aye adome ma na hye 3-1. Kwame well odi Kwame ya me ayado ma share 3-1 ti ya me ri ma share 3-1 ti ebetimi qualify ma me ha ti se no e ti be ka de nti me anu nya mpa so House of Folk Kwame ze gara beto so second e pa yenko okay enti Kwame me se House of Folk empanifo mu nya de omo ye no omo di team na bro omo di team na bro because e very sad sad ye be chia obe sori bia no asem bia beto House of Folk bia no na House of Folk de ka House of Folk ekotu eska ma obi sika ehun hia asem obetua ma obi sika mo betim dia bibi papa o club no sika mo betim dia to players sika mo betim dia tua players ni mo be ka yie Kwame na mo kotu sika na gu kwa because of I mean obi contract am terminate amfa so obi amba so adentia aden no mo yesa Kwame o mo hwe yie because economy dey House of Folk econo Kwame nyamia nim ne krani ebe kakra House of Folk ba be first division club ebe kakra obi enu obe value House of Folk ebe kakra obi enfi obi enbu wo because omo ye ni omo biara ene club be na Kwame sa incident to ebe to aso 2-3 times just a season ade me da se ti esra omo udi yawo Patrick Razak ne de nyamia nim ne Kwame omunya saade no okay because at this point minim at the property Razak ebe o House of Folk because baby akoni nam no na o say si mo de ne be den
mo pese mo ma no mo revive no ne career no ana sika bi na pese mo ma mo ma ne sika no ntena fie na mo peti ma ne mo me da say because baby omo dini ba ne dey Kwame I'm sorry no